Juan-juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, boideng kita pejumpa, ibas acara, pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdengku pesakat kami suku ten keluahan en, mersodip mo kita, asa tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iwagasan tendin simba dia idi, ibas sukutan enda. Amen. Renungan ta si darien, ibu ku renungan wasiat nai si merjudul, Jehovah ngo Raja. Si bagani dok lapihan simba dia, imosi tersurat i pesalmen, bindu si bahkulu teluh. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat sada si mendok. Jehovah ngo Raja, merpaken kemahanggan ngo ia bak kegeguhan. Teguh ngo jeng-jeng tanoh en, janah oda terdegar. Bapak inang deket kita karinana siniku kelengi kami ibagasan Yesus Kristus. Kadengo iulaken kene melalot sada ketika iure tikina nalaku pejumpa dekat Presiden Jokowi. Mungkin kita berusaha nalako mempersiapkan Karina si mendena tabasa. Bakune asa bagi. Kumerna kita lako pejumpa dekat sada kalak presiden. Kita engkau merasakan sada kehormatan. Kumerna ibre tiki nalako pejumpa si bagi diih. Manang pe pejumpa dekat presiden. Bakune ma ukur tah, melalaos kita mi gereja lako pejumpa dekat Jehovah Dewata. Imo Raja si menetap. Lot ngo sada keuntungan ibagasan ukur tah, kumerna lot sada tiki nalako pejumpa dekat debata Jehovah, imo Raja si menetap i. Situhun na, gati ngo kita oda menyadari bahwa lot ngo keuntungan banta. Kumerna ibre kesempatan nalako pejulmitkan diri ni dewata Jehovah, imo Raja si menetap. Giut ngo kita menganggap dewata Jehovah pelin sosok biasa-biasa sambing. Dak tong mo ibagasan geluh taboy kita mernenget. Belgah kalon pasu-pasu ni Tuhan taba aku. Oh dango isi aku, tapi dak tongo aku ika kelengi Raja si menetap i. Ipasu-pasu ngo aku si meliahen, marang si oda mergegoen. Kumernai lot ngo ku jalo gegoh, toko luar biasa na tarap di bata Jehovah, Raja si menetap. Soh ngo pasu-pasu taba aku, nata pendaho aku kan si merandal inai. Tukasi pe bagi, ngati ngo aku idilo duka na, imo Raja si menetap. Dak tong mo kita mernenget kumerna kita. Sebagai kalak si percaya taba dewata Jehovah, imo Raja si menetap. Sosok dewata Jehovah sadar Raja si menetap. Seharusnya lot mo ibagasan ukur ta, marang pe pemikiran ta. Asa kepercayaan tai, boy memahan kita, lebih kihargai barang pe menghargai dewata Jehovah, ibagasan geluh ta. Mela kita sadar, Jehovah dewata ingo Raja. Pasti kita pe peteridahkan rasa hormat ta, mendahi debata Raja si menetap i. Mersodip mo kita. Ale debata Jehovah Raja si mermulia. Mendokkan lias tengo kami tabako ale debata. Kumerna mendebasamu ikekelengi ko kami. Tuhungo mersangap ko ale debata Jehovah. Nggeut ngo ko. Rela nalako mendengani geluh nami. Terpuji moko ale debata Jehovah Raja si menetap. Amin. Bagi mo renungan ta si darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan ta si dewan kena. Merkitekan kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana, juah-juah mo banta, shalom.